Sosi vakom bercait bendera santo senam nise yerta ki leaders ki bakam leaders sendiri ki de ki dealers nina perkhat bagi jangan nak kalawai jom kilong dia ki pateng perbagi jangan yeladi shibun ki prak lenti lagi nak koi konstituensi sakoi konstituensi nak koi kelama sakoi kelama bagi kerja ru donsin yang Nongrum bat scam yang syuki le jom mereka semua serong kalau mereka por, bangami nak intellectual constituency, kabakam semua penkit ramnya. Malah terwa ke kerta ke banang biang, ke bor perkat, ke bor met, ke bor bensim, ngampu awan ada merupu snem, ngan realize balai ye yang jai penriu, jadi sistem por, ngan sim PRS no, bat sok thai, ngan sekam, kau boleh dapat lah jom berentang, ngaduan ada kecakap. Dari kabur kebetulan kecil kentul na siya lahat ketika any voice ngawan ni kapur but represent yata voice of consciousness ketika sur jong ka jigit tiblam halor kini kimat santli kibang ngalawan na hakmat ngalakren ngelawan ra apa yang dorbar thawai ki om hanaba ki underestimate penban nomor kali marwai rekim tip kadon tak upai ka ubai ka mohor ke jongki man collection south league election kali pas the election ke baruan kali pas election ke pasan ki ai ke mohor wala kalau marwai dengan persya baruan ra kimat ki bakta mat yong yang ni komentar pada kalawai Masosi bagi realize dia. Kiko dia bagi majority, hari pynlong minority yang kejai beriu jogi. Kiko dia bagi ke numbers. Henry pynlong out numbers yang kejai beriu. Yang nomen keno. Madon ani kapur. Ringkat ki paralok jong khnam. Ki wal mar sangram, wanita tiap menyadar nang ani kecaka. Wala kakret mereka panggil yakun nidang cuat namar bantu tikna banyo yato uso ubatiam kijenge ki nagapor saupo sanpo senam menta kasih hajiga dan tijong jala kijenge ki susakut asurok uso udai ulati guli bagi senduk media syai kejadian rio nakong magidan si kiwai pat kijala sikiwai pat kiri bagi hap andawa ialah kejok hok ledak hok ngisa kini no ngisa luti no dak ai pat din pen kerman ya kalawai jong ki longdin bat ki pateng ngaku aban keren dak besai bagi isu si bangwara hakmat surga lalu ki por mga job election dai tang manta belajar election nasyal senam nadu mga job ya election arja kapra ngelawan rak ngapur lega syukur tangga assurances basyu ai tak kerjin kurang tangga ketin on kekam kita penbor yang aman hapan wan ni cakap sau siteng ngadikler pangande yang sit-in demonstration nagawa yaki lebah kejin klaim mangor nagawa syusyong nagalenti kejai-jai kita dikibong tubuh iba presto na baburan. Yung ako nang ikipat ubra, pa ikipat ba di banyak keren. Malaya keren na po assembly. Ba't ganun ka por? Yang ka mga naperkop na di, kung kamansiyam to kiseng mahalang. Ganun ka por ro ang naperkop na di, na kamansiyam kung kiseng leno. Ba't penyo yang kajing dawa. Lalagi ng tiyang mat keren, yang kajing shisha. Kaya ipat kata kajing rakhi like yun. Kapag na yun yang kajing lang. Kaya upot usam. Klaim kian banyada. Kalau ki kalau minum nak ban pedang dia mati kadau kalau boykot ini kesini. Kipai pak coba jela kinung siu per. Rekong kan ni dia ban ai ke burung, ngam kuak burung. Kamen toy, ya kamen la jong la sarang ale ni pertai, habis banra manu paling ni be ke burung. Dia nama ke jin be ke burung. Cot kecai penrio. Kita ki parti
Kibadai kita, the largest party, the regional party, kibnut, banyak keren, yang ke reservation policy namar bagi kita dikit, napa Garo Hills, kia penyak suki, kia penyak akan, naumi kemat lajong, dah kebaya pen berkalawi jom kilam dia berpateng, perkat berpikir kita party. Dewan kadang melejit, balong marway, balong lalut, ban kik lalut, ban pertah lalut. Reservation policy kadai berpian. Ni dai ban tip dia kata. Kio ingat na orang marak ini balong sensitive. Regarding ke gods jogi ko leaders. Bagin warak na kata ban sensitize. Ban persutu, ban persyai, ban perstart di paiba. San post nam sakanong na compromise. Kikon sama jogi barang basta. Neng lawadra pemawang kali ijing start ke job reservation. Balong highly illegal kat baka constitution lembar artikel 16 clause 4. Kabong. But reservation is meant for job. Smoling mo pa. Nai kami pakijanik. Kaniru mata. Nilokaman suto kabakal ni ba arju. Baka daytang pag-year resolution